Voin March ni somni pali kumsang ni somni paru pathian ni ani a Vizo Global TV channel min clear saktu zong ten zawa in chibai le vek ule voin hian South Korea lama po chiat na kang mai wangin chiat na rap thak tak athenga car parts factory a kang mai na satak chuakin mi sompali an thi South Korea ko pui pakhat DJ na car man rasiam na factory car parts factory a kang mai na satak achuaka hemi wang hian mi sompali zet an thi thu tu nei tu te chuan an puang in rin ni March ni somni pakhat khan rescue worker ten he factory kang atang hian mi sompali ruang an la chuaka e kang mai hi zir top ni Friday chonu lama chuak tran ani e kang mai hi zir top ni Friday chonu lama chuak tran ani kang mai chulai hian mi nga pakodang liam an mua mi pali zet an bobok liam tur zinga mi somni panga te chu an din mun athalo hle bok ani factory building hina sataka akan awangin atira chon sipai le bom mitu te an lut thai ngal mai lova tunai tu ten an soidanin thilpu akri ring tak a masa a chu mi nuwa chuan kang mai hi aron na satathut ani firefighters zanga chuan police le emergency personnel ante chu he muna hian tirlu anni a firefighter robot call mga meiti mitna tepo man tel ani bok factory building chunga gym umna mi pakua ruang mu ani a building danga ruang dang mu ani tel bok building kang atang hian chhuat tuma zuang thla zinga hliam tur an omnuala mi tren khat chu mai bawap wangin an thi na sale bok ani South Korea President Lee Jae-myung chuan he chiat na hi poi ati thu soin chan chuan na thok turin sipai le manrua nei ang chu atam thei ang bera mang turin thu ape bok ani US Iran war update in dona azol tel Israel khopui dimona a chiat na athleng Israel chimlam khopui dimona nuclear research center omna mun pui chu Iranin abeya ebeina hian mi somthum chuang an hliama chumi zinga chuan no pangkum lemi atelbok Iran chuan hei hi an nuclear site na tens bai ani wanga phubalak na ani thuan soya UN nuclear watchdog AIEA chuan dimana nuclear facility chu achia empty an thli thlai ngala ma se radiation lo thu an tarlang US in Iran sipai tuilong Navy an waire US Central Command Admiral Brance Cooper soidanin in donatran ani atang khan Iran mun poimo sangret chuang an bei to a Iran in tuilong Navy anei zong deuh tho an waire to ani hei hi khovela in do pui pahni na nuwa pui lama sipai tha number tum ani Iran chuan KM Sangli zetala Indian Ocean na US UK military base Diego Garcia chu ballistic missile mangin abeya ma se missile pakhat chu konglaka achia a pakhat dang chu US pailongin boruaka anlo kap thla man ani expert te chuan Iran nin hetiang zeta la kap thei ral thum anei thut hi mak anti hle US chuan sipai Marine sang ni zonga le sipai long pathum Middle East lama atirbel le dona Pentagon chuan hein dona tan hian dollars ni billion vibel chinwai tamtak adil bel me bok ani Saudi Arabia chuan anram Iran sipai palai military attacks le an how to mi pali te chu dakar somni pali chunga anram chua san turin thu an pe Iran in Gulf ram rang abai awangin Saudi hian he thutluk na hi asiam ani Dubai chuan Iran damdoi in Iranian hospital chu khar tura retir ani bok President Trump he in dona thup adu chan soifia na kum sangkhat zakwa somli pakhata Japan in Pearl Harbor
an bei na man ve deuh awangin Japan sarkar alung ni lo hle Japan Prime Minister Sonia Takaichi chu thamakiang alung oi lo taka thu mu ani Trump administration chuan tuipui longatang reng Iran oil te chu thakhat chung hral license ape a ma se mithiam te saidan mithiam te chuan hei hian oil man ati niam don chuan lo thu an soi ve bok Iran in Qatar abei awangin khovel huapa helum lak chuana atop deuh tho a hei hian computer chip siam na le medical MRI in scan na ati chhevek don ni in an soi ole Indona hian zualam alapan zela enge thleng don ilo thlir zelang